Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Tate Eddie. Sapay kasla na dagsan tabi nagkat yung tana. Jason Traum, mapagkulang ila ko ti basit a prutas, kanatang nga inapit me. Kitaak man, tata. Ay. Ay, nawaw. Nagmamayat a prutas. First class ko naman. Nugatangag da ito, sakmat ila ko. Hindi sigurado adakil ti tubok. Kasi manggidi sa lume, tapno saan nga isupay a bagbagkatag. No kayat mo, gatangag amin da ito'y tata. No kayat mo, ha? Nasasaya pa nila. Saan ako na mabanaw ang mga ipalijaile? Manungay ti pangilakom kadag ito'y tata. Siya manu ti presyo? No okay lang kada kayo, inton Sabadon ton nga alaan nyo ti bayad. Tapno mailakok pa, tata. Uy, awan ti pareko dito sa lume. Agsubli ak tulad ta. Ay nawaw, nagsubli ka ba't adagos di lakay? Saan akong nagpasintro, bakit? Nagilakwam nga iti prutas ken nateng nga inapit talakay. Imbatik iti tirsina ni Salome, bakit? Apay mait? Katangan na ka no, tapno saan tan ang mabambanog ngagpasintro. Aggastos na ba iti plite? Wen ba't kit di Ay binayadan na ka dan. Saan pa'y bakit? Agsubli akto ka no, intong Sabadaw. Ay, nasayat, ano kas talakay? Agapit tanto manen intun Sabadaw, tapno adamanen itulod mo lakay. Ilako na siguro, mate. Sigurado daytan, bakit? Ay nawa, nangalami ito prutas ken natin nga indisplin dito itersenam Salome. Pangalaak ko mangay, ginatang ko narding lakay. Saan ka mata nagpasintro? Ginatang ko kada Tata Eddie ken na training. Sigurado ang mailakom dagito itinangina bakit? Iso nga rod ginatang ko, tamok adakkel ti tubok lakay. Manungay tinted mo abayad dagita? Saan ko pa'y nga inted ti bayad na? Inton Sabado pa'y lakay. Ay nawaw, inutang mo pa'y gaya. Dakkel at tulong daytoy kada na training ken Tata Eddie lakay. Saanin ang masapol nga agpasentro da? Isagana mo tibasit a prutas ken nateng nga inapit ta training bakit? Agrubot ka den lakay. Kalpasan ti panangan ta Isa ko ka di amin daytoy lakay. Mangibati ka iti abastuta Sige. Ilista mo't lang dagiti naskin agatangag. Tagumatang mo't lang iti tirsina ni Salome. Asen, asukar, mantika, ken tuyo laang lakay. Dagita ti importante. Ilistam lat na bakit? Ang mumuto asawam, managlilipat. Ang mga do sa anak pa anak kaadayo kay nalipat akong. At ti bayad ti prutas ken natengiho, Tata Eddie. At ti listaan. Inton Lunes tumanen nga itod ko ti bayad ti kaitultulod yo, Tata. Okay lang, Salome. Ay, gumatang mamay itilakaw. Ay, nawaw. Di na nadlaw akurang ti kwarta nga inyawat ko. Impulsa naman tinadagos. Sa bagay, nakapsot nga minin ti matana, talakay kat nga rod. Salome,
Okay ka kadilaay. Ape akas ta tiisem mo. Uwan, tata. Okay, aklaan. Ay, anyang aminan tigatangam, Tata Eddie. Kita latatoy inlista ni nanam at rinig. Ay, Daytoy laang, tata. Wayne. Kitaan nyo takwarta nga inyawat ko, tata. Agraman talistaan. Amangan no adda ti matnagyaw. Wayne, imbulsa akong. Nangalak lang iti ibayad ko iti gatagig. Sige, mabiit laang nga rod. Ta isupot ko tigat-gatangin nyo, tata. Daytoy laang tibayad tinatengken prutas ta, di lakay. Di talaang matintid ni Salome. Manulaang mat daytoy lakay? 2.5. Napuskol matiinyawat na itay bakay. Napuskol nga agpaysaw, nga masagsasa nga gasot mat lakay. Kita ti listahan bakay. Ang mga no talaga at 2,500 laang tibayad tila ako ta. 3,700 mat itilistaan lakay. Di talaang matiinyawa na bakay. 200 laang matiinayak. Binilang mo ka day, nyawa na kang ka. Saan ata nakapsot ti matak? Sa maisa, nagtali ka kin sa lumeg. Amang ano adanat nagmo di tadalan lakay. Ti panagkunak ket safety matibulsak bakay. Uno saan? Amang ano talaga akurang ti inyawat na kin ka. Mabi man laing tagsubliak. Ang mga no na nagngagpaisaw ti tadalan. Nay, tata, adan sa mo sapsapulam. Jak amaw no. At dati natnag ko akwarta na rating. Kwarta? Nagdapuak nga may nititilsina ni bakit mo itay. Inalak ti bayad ti prutas kin nating may ginatang na. Hindi nagawid ak. Binilang ni nanam ti kwarta. Kurang ka na. 3,700 tinaisurat iti listahan. Kurang iti 1,000 tinaiyawid ko a kwarta. Binilang yu ka di ti kwarta sakba pimanaw kayo ti tirsina, tata. Saan ata nagtaliga mo itasawam nardeng? Day taki din, tata. Saan tayong amo na sino tinagkurang? Tulungan kayo laangan amang sapul, tata. Amangan no dalaang dita. Ay nawaw, apay anarabyan ka si Kanardeng. Asino tinangibaga nga agpakarabii ka? Tinulungak pa yung amin ni Tata Ede, Salome. Tinulungam jay lakay, kunam? Tinulungak amang sapul iti kwartada mapukpukaw. Hindi mi mo't mabirukan. Aya, Kung gaya, apay at 3,700 lang tintid mo katakwada bakit? kat isumot ati presyo ti produkto da lakay. Ay nawa, nagngina tinangila ako. Ngam nababalaang ti pinagbayad mo. Kasta talaga ti agnegosyo lakay. Diskarte ti kasapulam tapno dakkel ti tubo. Ay, awan mon bakit? Amom alakay kin bakit di tao? Ngam kastapay laang mo taramidong katakwada. Di ka di makarit na iti kaasi katakwada bakit? Ne, mayat matuyla akong aprutas kan na tang Mari Salome. Gumatang kan Mari Janice. Sa dino ngay tinagapon dagitoy Mari. Lako da Tata Eddie kan na trining Mari. Mayat man ta napanunot mo agatangan tila ko da. Una, ta i-retail ko mo dito tersenak Mari. Isupay matatulong mo kadakwada. Ay, naku nampay Mari. Kendakkel mo't ati tubok kadagita. Aya? Wen, bayadak iti 20 pesos per kilo kadakwada. Ilakok mat iti 40 pesos per kilo. O, didakkel ti tubok, Mare. Wow, dakkel mat ati tubom no kasta Mare. Pinagdoblim ti bayad mo kadakwada. Kasta talaga ti ag negosyo, Mari Janice. Alaik man ti bayad tinatingkin prutas may Salome. Ay nawaw, apay nga ita kayo laang Tata Ede. Inururay kayo idi Lunes. Ado nga minti pakakumikuman may. Iso adya ko na sa angot imay. Awan ka din tila ko yu, Tata.
Di ka matanang Kwa Salome. Awan pa. Ay, at itilistaan kan bayad ko, tata. Inton sumaruno, mangyag kayon tumanan, Juan. Wen, adda ti maapit, may. Salome. Dito lang ka diti bayad tinaudi nga intulod ka. Wan, tata. Mano akilo laang matday dyan. Oh, da kayo mati lumabas iti tersenak, Tata Eddie. Sa dino tinagapuan nyo, apa yan naliday kayo? Ititirse nati kumarim Salome, Janice. Nagsingir kayo siguro man ng tata. Apay ngay analiday kayo, mat. Una, tamanulaang matititid na bayad ti produkto, may. Adayaw alangin ngi na ti bayad no sentro ti pangilakwan, may. Kat no nangin at ipanangila ko na. Manulaang tinbayad na kada kayo. Iso amis mo tinangibaga. Kan nakita anangin at ipanangila ko na iti produkto yo, tata. Awan mo piman maramidan da tao. Tanalpas mitay. Ay, no kayat yo, tata. Dito'y tersenak lang ang tipangituludan niyo. Di bale, ta sa anak matakas ka ni Mari Salome. Di kay madanagan ta sa anak arupat kwarta. Kaya't ko laang makatulong, tata. Agyaman Janice. Angam no kayat mat ni Nana training. Di umaylat ta display dito'y tersenak. Mabalin mat laang abantayan na no kayat na, tata. At least no dito'y, adu ti lumablabas. Sigurado maibos tila ko na, tata. Kasaritak to ni bakit ka. Sigurado nga manugot dayday. Manulaang mananti imbayad ni Salome iti protas kanatang ngayon tulod ko iti tersina na training bakit. Ay, duamo tala nga kasta ti mapasamak. Intulod talat ta kuman ni Sentro lakay. Nakasaritak ni Janice itay. Anyang kay timbaganakin ka. No kayat ka now, kat agi display talaang iti tersina na. Mabalin mo lang nga si katiag bantay no kaya mo. Imbaga na dayta? Wain bakay, saan mo kami na mabalin nga agi display kay ti parahangan ta? Sino nga mo ti gumatak? Kasaritak tuman ni Janice. Ay, jak mo gabin ka ba ilan ti agi sursor? Tanakapso mo to'y tumang kaw. Jak ka ba ilan ti magna iti adayaw? Ay naagyaman na klaunay, tay manugot ka nga agi-display ak dito'y tersenam, Janice. Ay nawaw, awan anyaman na training. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Abagan no aga pa kayo kani kumarim Salome, no maamuan na anaka-display ak dito'y. Sapay ko na amang itulod kami manen iti tersenan ano agapit kamay. Ay bayam anana, jak kanunungan ti kasta nga arami de dya tao. Saan mo't mabalin na luklukon na kayo latan? An-anusan ni Tata Eddie, ti mang bagbagkat ka dagiti produkto yo, ng baratan na laang. Ay awan isulaang ti umasenso no kastanana. Kasano kayo ngay mat? Ay na, pagyamanak iti Diyos, tada pay laang dagiti tattao akasken ka, Janice. Amo na ti mangisakit iti pada na ataaw. Isumet lagayam nga awan apulos ti intulod ni Tata Eddie iti tersenak, Mari Janice. Deja ka di, Mare? Wen, pinalubusak nga agla ko ni Nana training dito'y tersenak. Imay di may nga aldaw. Umay tumanan no makaapit da. Aga-agaw ka mata niya. Ay nawaw, aga-agaw mo ta sasawang, Mare. Aga-agaw ka iti sukay, Mare. Ay, correction, Mare. Awan inagaw ko asukim. Tultulungak laeng, tanababalaunay ti pinangbayad mo iti produkto da, Mare. San laang asika ti mangmangan, Mare. Kat baybayadak mo ti alala kadakwada. Ti ibagam ket de, kayat mo met ida apagkwartaan. Wen, baybayadam nga agpaiso. Ngam husto ka de, ti it-itad mo abayad.
Ibirok damapiman takas kada tayo, mangmangan damat, mare. And for your information, mare, sa anak akaskin ka, at ila ang dakkel atubo ti adda iti panunot mo. Talaga amang ipaburak iti dara ti aramid day ta Janis. Anya ti basol ni kumare mo, Janice? Aga-agaw lakay. Ni, saan ka mawatan bakit? Anya ti inagaw na ka? Amom ka de, pinalubusan na danana training nga agla ko iti tersena na. Kay, anya ti pagpungpung tuta. Nasaya at kit di Tapno dakkel mo piman ti income da. No diretsyo nga ilako da kadagiti customer. Kan mayat iya paglakwan da bakit? Ado ti tao. Una, ng pangalaakmat nga rod iti ilako. Ay apo, day tatubom lang man ti pampanunutan. Ay, awanan Basol mo maglaang. Di mo mangamin pinanunot ti pagimbagan ti pala matao. Asino mo ti bayang agpaluko ngay mo. Kagurak launay day ta Janis. Iso akanayon ti kontrabida iti biyagkot. Oh, di ka mat imay idi Domingo na training. Ay, wala. Tanakitak no kasanuna ka ako sila pan ni Kumarim Salome. Idi nakita nak dito'y tersenam Janice. Ay nawang, di yulatan ikaskaso ni Kumari Salome, nana. Ay, higuraan na kapayki din, gapo kada kami. Bay anyo tagumura, nana. Awan matibasol tayo kankwana. Ay, wala. Basta, umay kayo lang agla ko dito'y tersenak, nana. Open to'y tersenak para kada kayo. Anya di mang mangag ko? Amapan mo ka no is-istorya, ti may papan iti panagla ko ni Nana training iti tersenak, Salome? Pudno mat, aglakla ko ni Nana training iti tersenam. Ket awan ti business permit na. Ay no, pangaasim mare. Saan manan aday tak kinadakes mo ti ipakpakat mo? Agyaman kayo tawan ni Kapitan ije Barangay Hall iti napanak. Saan kayo report? Agsardeng ka man mare, Salome? Saan akanayon ti panagla ko ni Nana training? Umaylaeng no agapit. Nalabas ka mat no kasta ti kapanunutan, mare? Tasyak pa'y tinalabas ita? Ay nawaw. Ti kayat mo siguro kat si kalaang tagprogreso. Ay dakas ti kasta, mare. Kitaam kat gapo iti kaiistoryam. Dito'y tersenak matan ti paggatangan dagiti sigud asukim. Saan laeng adanana training ti inagaw mo kanyak, Janice? Agraman daduma supplier kan customer ko. Ay, correction, mare. Awan ti inagaw ko kun ka. Ti aramid mo mismo ti makagapo, no apay anapukaw ti panagtalagdakin ka. Uy, no! Ilakom iti 40 pesos, inton kwan, bayadam iti 20 pesos. Ay, awan malugi dagiti farmers tayo no kasta, mare. Laglagi pa nga agpupuunan met dagita. Agsarden kan! Talagang agburburak ti narakken ka! Saan lang gaya madayta? Kurang sa matititad mo akwarta kadakwada. Tapay nga idinaminsan, kat ko na ni Nana training, akurang ti inyawid ni Tata Eddie akwarta. Basol ko pa'y nga rod ita? No syakti si Kamare, ay agbalbaliw kan. Ang mga nudi mo mo't mapupuutan, kat day tapay ugalim ti pakabangkrapam. Laglagi pa, mare. Naragsak ti agnegosyo, naawan ti lukluk-wam a tao. Ay, nawaw! Saan la ang kumaadakkel aganan siya ti adda iti panunot mo? Panunutam met ti masakbayan ti padam a tao. Takasken ka, agkasapulan damet iti kwarta. Kang runaan iti amin, mayat ti taray ti negosyo no awan ti luklukwam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.